Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagiti showroom yeto nigo ere enkale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Stariki mirongo ibiri na isatu mutenye komi mwaka w'ekiri bibiri mirongo ibiri n'itano bwirire buya gusomuka somyo mwanche omuri wa Gatembe TV ikine kionga chinsa isana na ibira senchira yo wikirano karibu sana matukane magega yo kwenigwa kwaye mu Prime Minister mukuru Omoske Right Honorable Raila Amolo Odinga kwenigwa ritko rero korengana n'igikuru kiegesaku kyomogere ni go mumuro ya Sirieta Raila Junior aiwa chinkuru chokora
efamilia ya Raila ase arache kubwatirana na ngina ase rieta omuskumuswati Ida Betty Odinga kora efamilia eyo ya Raila korende barense yo buraibwaye umuske Daktari Oburu Odinga oyoro muraibu efamilia nene ya nyagosira omugaka Jaramogi Oginga Odinga kukwana kero ara umuyogoyu Oburu Odinga mumuro mwabo Raila omonene nigo airira obuya bwo muyogoyo iga ogokorekana ritskoria kane maiga yokwenwa kwaye nyagosira chinguru chokora efamilia yega nigo Junior achegwa na boigoteria chinguru chia siasa asateba ritskoria rero abanyaruka na boiga bamurakuru e amateyo nigo bagusibora bene bagendere osbagirane gucha chinga chabo na boigo kore kogendera ni mirimo yabo ya kiraritko. Baada ya unyoaji ndiposa atapewa kiti na vyombo vingine ya kuonyesha. Baada ya unyoaji ndiposa atapewa kiti na vyombo vingine ya kuonyesha kwamba yeye amekuwa kijana ambaye atahakikisha kwamba yale ambayo yanaendelea katika boma la baba ameshughulikia. Kuna vyombo vya kitamaduni ambazo atavalizwa na kupewa mkuki na ngao. Sasa anapewa ngao ambaye imetengenezwa kitamaduni. Nashika katika mkono wake wa kushoto. Anapewa mkuki, silaha ambaye kama adui amekuvamia unaweza tumia kukabidhi adui wako. Kijana sasa ameamuka, ameshika ngao kwa mkono wake wa kushoto na mkuki kwa mkono wa kulia. Ikiwa sasa anavalizwa kofia rasmi ya kitamaduni. Kijana ameamuka, ikiwa tunaimba wimbo wa kitamaduni, akicheza kuonyesha kwamba ako barubaru. Ng'ombe inapita mbele yetu hapa, ikiwa imewekwa baadhi ya vichaka kuonyesha kwamba sasa kijana yetu ni mkutu mkubwa, na hiyo ndume inaonyesha yeye pia ni ndume sasa. Mwancho murigerea oyo no moyega bwoko mabene Raila Junior chinguru chiokora ya mate ya Raila moyego yo nigo korekana ime ya bondo ase obomenyo bwabo ase mwende twarerega kwewa ibifa byoburai na koro kyabuna oiro chinguru chiokora ya mate ya Raila bene no moyega oikeranwa na barai gati yabo mugavana bwe county ya Nairobi omoske Johnson Sakaja moske James Orengo mugavana bwe county Homapay omuskumosbati Gladys Wanga na barebande abo bayikirana ase omojega oyo Togo skabo sio musayo mabwe myaka 22 oyo boyigore
umworoki wa Ase University ya Masinde Muliro egotoka county ya Kakamega nigo asirire obugima bwaye kare ase omoroberio oyogendrete bokolika abobisa ba KDF gose amakurutu ase ose omorigoyo somoroberio yo nigo ogendrete imeyensemo ya chene sub county ya Kapuchai imeye county yo ya Bungoma. Mukamanda wa banyanyimbo kuro county ya Bungoma Central Mosque David Saina nigo ainekire buna umusa yo nigo agiregete kero omorobero yo ogendrete anemano chingaki are komnyoka korendekero aigete unyagitari nigo yainegete buna osirio bonyo gimabwaya asaba saibono baboli ogwesokia ase umubaro monene korende betange no botumekyo bobebwa maliogo yogotinda chingaki bakogenda ase omorobero yo. Nataka kuthibitisha ya kwamba mnamo asubuhi ya leo tulikuwa kuna recruitment ya KDF katika Pusakala Primary in Bungoma Central Sub County. Kuna kijana moja by the name Eugene Wamalwa alipata alisirai wakati anafanyiwa wakati wanakimbia and then akakimbizwa hospitali sub county Chwele sub county hospital. Na alipofika huko akaangaliwa na daktari, wakati bado naangaliwa akakuwa confirm you must be physically fit according to standards ile KDF inahitaji. So vijana ningewahimiza wajichunge wasiingie kwa miadarati because kuna wale ambao wanatolewa kwa usajili kwa sababu ya kutumia miadarati vibaya. Mokonyi b'umuraiwense Professor Abraham Kithure Kindiki niga mwachire chinkwana korwa saba Kenya banasiasa nabo igo abarai abakogokera ogukwo kwayo mu Prime Minister mukuru Raila Odinga ukwana korwa Kachelipa etown ya Kachelipa egotoka West Bokote County nigo aburete abanasiasa gotia gochinkera makweri na ribagari aye komwa Raila maskani aye asaria akorete ensi ya Kenya na mono chingaki asiriti bogima bwae kagendrete kubwatania abakenya na banasiasa bonse. Na wakati mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu amepumzika, ameenda kupumzika akiwa na amani, walikuwa wanafanya kazi na rais wetu, sio kazi yao binafsi, kazi ya kuleta taifa pamoja, kazi ya kuunganisha Kenya yetu, kazi ya kuleta uwiano. Hata kama walishindana 2022, mambo ya mashindano ya viongozi yanakuja yanaisha, hapo katikati ni ujenzi wa taifa. Kwa hivyo mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu ameenda kupumzika akiwa na amani na akiwa ameridhiana na watu wote wa taifa letu la Kenya na wapinzani wote ambao alikuwa nao, wapinzani wa kisiasa. Kwa hivyo kusiwe na mtu wa kwenda kuleta matusi, kudharau ama kumkosea heshima mwenzetu ambaye ameenda mbele za haki na ambaye Mungu amemuita akapumzike. Hiyo ni jambo la kuleta fedheha na aibu kwa kiongozi wa wote kuleta matamshi ya kudharau, kukejeli ama kusherekea ati kifo cha mwenzetu ambaye ni kiongozi ametumikia taifa. We accorded him a state burial, a state funeral with full military honors, with all the honors that can be given to a leader. He may not have been a head of state, but the things he has done are good for Kenya. And he has passed on as he was trying to bring Kenya together. We salute him and we pledge that we will continue with unifying Kenya, and that is the best thing we can do to honor and respect our departed Prime Minister Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo wale wako na mambo ya kujaribu kuchokora amani, kutumheshimu mwenzetu, tunawasihi kwa heshima waheshimu
familia yake na waheshimu maisha yake, na tunaomba ya kwamba Marike watambase wizara y'uburimi netugo Dr. Kiprono Rono Paul ni gatebire roboti rokora cy'umucanda munene ane mono asoburimi bwekemeriye cyae ni factory wetera emerobere ekogenderirwa ase factory cyo insije burayi aba director Rono nigo abakureire aba director abo nagoteba okuno konerira abaremi egekogera aba director abo nabo bakubiyo kanatari abaremi abo bagotumika ekegerikia. Nimepata report kutoka Wili. Report inaonyesha kwamba shida kubwa ya majani chai ni maneno ya factories. Inasemekana factory operation iko juu, hata tukifanya nini, tukiuza majani 3 times the price, mkulima hawezi kupata hiyo pesa. Hiyo ni ukweli. The cost of collecting tea leaves alone to collect from Banda is 3 times the cost of 30 leaves. Sijui kama umeelewa. Ikasema tena the cost of collecting fuel ya kutengeneza majani chai ni mara 3 the cost of hiyo miti kuni. Inasemekana ukienda kucollect kuni na ukuja kulipia wafanyakazi na kulipa maneno ya factory ni mara 3, unalipa mara 3 cost of kuni. So hii directors ya KDDA si wakati imefika serikali itaingia ndani. Na hiyo utasikia. Na hatutaki meeting wakulima enda kuchuna majani chai. Sitting allowance Kichiput, they were making noise yesterday in Nandi. At the directors sitting allowance is 50,000 per sitting allowance. Chauto Krista ikaikominanye iguru y'ichinsa isano na ibire cy'abono mu baso narayo kore kyonga chinsa isano na ibira sinchira yo bwenge ikomito chikore nagaiga tokaretera yo mnaya nda sinchira yo bwenge boygo twaro buregerera burobya. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama bati ali aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111
161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Medforth Hospital imeyakisi nigo jakoboririe gwibwatereri baga ase oncology clinics hase barainane obokoreri comprehensive cancer screening, chemotherapy, nutrition and counseling, physiotherapy and rehabilitation, palliative care. Chitarike 25 ni chitarike 25 nemo umutinye 10 omwaka oyoiga nigo uraruru no munyagitari ase gishiringi chiri bwisatu chioka nigo bakoboririe onyare kwibwatereri baga ase namba yesimi 0101001127 gose oake ase customer care service 0762105525 nigo bagotoka ase para ya Kisii Referral Hospital. Ase entunda yende umugaka onkorogo kibacha nigo araje gukora etaro yaye ase tinsemo aho imigiriro burya guse. Hallelujah. Amen. Jesus Christ is ifanta. Hallelujah. Amen. Asumurubyo utarira bako. Ndatengo te mwaka chemi sio koroke bacha na tolira bako banege gasense moya o gembo mapema ikiere turamanyira ninga nkitu bwene te okora bako habako nkitu bwene te koba tegugoto twimanyi abako mparabia ba torikole mogese bituma ayoko rugoragire nyoko byaro taita kora torobokima lakini ndatengo boriga bono bokimo bakarta no bwa ikiagera no bantu nabako ngutorikole esege tamatuni kyomo gusi bokima botajeti ngombe ikinjiri ko baro chimbo chabo njire chichi Dios la bokulia yako no to ngende pako ko ngonda okulia Jesus Christ si fanda omo simba ko ngongori nyoko byara sawa gote twatole kirera ndo bwa TV mira buya kiboreo asi wakaniro chombe renga wakane te makao isato chingi ma mukungu yo kwani kwanyomete ne bordi tata oyo muntu kondugire ndagira naragira nkai ogwenete kunyoma kurwa esoko nyuma mabano yoko nyuma mafubachi wanywa manabo girango mata aguo setoriyeranete kwama ya kunywa manabo kione rogora na jageto mukungo maneno go Jennifer Mochoru akakogecho kareto mungago saka korosio kareto mungago se akakoni kareto mungago akatama buyeka. Customer Best Herbal Shop nigo eukureria obubwenia abetera samariogo yemete ase amarwaire akubwatia allergy, arthritis, asthma na mariogo ande yokoyanam egetekyo mogongo, brucella, blockage, cancer ejuerensia stage 4, diabetes, neuropathy, depression, endurume, fibroids, high blood pressure, hemorrhoids, heart and spleen diseases, hepatitis B, emechando yenyigo, emechando yoroima, okokea wechinguru, chiabagaka, ovarian